روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. در 10 دقیقه بعدی درباره ادعای یک منصبدار پیشین قرقیزستان که میگوید تاجیکستان دلیل برای دعوا بر سر زمین را ندارد، نگرانی یک تحلیلگر تاجیک از خطر تکراری حادثه های قزاقستان در تاجیکستان و سخت‌تر شدن جزا برای کودک‌آزاران در روسیه و موضوعهای دیگر خبر می‌دهیم. برف زیاد و خطر ترمفرایی سبب دوباره بسته شدن راه دوشنبه چناق یگانه مسیر بین شمال و جنوب تاجیکستان شد. نمایندگان شرکت اینوویتیو رود سولوشنز که مسئول نگاهبینی راه است، با نشر یک اعلان در صفحه فیسبوکی خود خبر دادند که از ساعت 5 صبح حرکت تمام نقلیات در این راه بسته می شود. شرکت سبب موقتا بسته شدن راه را تازه کردن آن و برطرف‌سازی پیامد ترمه گفته است. حالا معلوم نیست راه کی باز می شود. نمایندگان شرکت میگویند برای زودتر باز شدن راه کوشش دارند. باریدن برف زیاد و ترمفرایی در روزهای اخیر حرکت ماشین ها را مشکل کرده، پیوسته باعث بسته شدن راه می شود. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان دیروز گفت به خصوص وضع در قلمرو ناحیه عینی خیلی تشویش آور شده. حدود 150 ماشین کلون بارکش و بیشتر از 160 ماشین خرد در نیمه راه بند مانده بودند. در نتیجه بیش از 400 مسافر سرگردان شدند. فلیکس قولوف، نخست وزیر پیشین قرقیزستان، در یک بیانیه در صفحه فیسبوکی خود ادعا کرده است که دولت تاجیکستان حالا بر سر یک پارچه زمین در مرز دعوا دارد که قرقیزستان آن را اجاره گرفته بود. در بیانیه فلیکس قولوف که روز 18 ینور نشر شد آمده است که سال 2009 هنگام تعمیر راه آشبادکند اسفره قرار شد که 275 متر زمین در یک منطقه بحث برانگیز مرزی از تاجیکستان اجاره گرفته شود. بر اساس این سند هم به گفته او حالا دولت تاجیکستان میگوید که این پارچه زمین از آنهاست. فلیکس قولوف مقامات تاجیکستان را به آن متهم کرده است که به سند تکیه میکند که دبیران شورای امنیت ملی دو کشور امضا کردند، نه حکومت ها، و این سند دلیل برای دعوا بر سر این پارچه زمین بودن نمیتواند. مقامات تاجیکستان هنوز به این ادعا واکنش نکردند. تاجیکستان و قرقیزستان از زمانی به دست آوردن استقلال در 30 سال پیش تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر مرزهای پیچیده خود را تعیین و علامت گذاری کنند. در نتیجه جنجال و دعوا و کشمکش ها در دهات نزدیک مرزی از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. سلام‌الدین میرزا رحمتوف، خبرنگار و تحلیلگر مقیم قزاقستان، در یک شرح با نام درس‌های فاجعه قزاقستان برای کشورهای دیگری آسیای مرکزی گفته است که در تاجیکستان هم چنین تهدیدها به امنیت ملی وجود دارد و سبب‌های آن پیش از همه از داخل است، نه از خارج. او در این شرح طولانی که در صفحه خود روز 17 ینور گذاشته است نوشته است که یکی از این سبب‌ها بی‌میلی مقامات تاجیکستان برای درک واقعیت در کشور است. به نوشته او در کشور سال به سال وضع اقتصادی بدتر، درآمد مردم کمتر و بیکاری هم سراسری می شود. یک سبب دیگر تحمل ناپذیری مطلق حکومت نسبت به تنقید است که منقدان را هدف می گیرند و یا مستقیم به فهرست بدخواهان یا دشمنان مردم وارد می کنند. سبب دیگر و اساسی ترین به گفته خبرنگار تاجیک ثروتمندان حریص و ظالم و خودخواه تاجیکستانند که فرزندانشان در پیش چشم مردم کمبزاعت با ماشین های گرانبها می گردند. با گفته سلام‌الدین میرزا رحمتوف اگر وضع چنین ادامه کند، مردم فقیر مثل قزاقستان با کلتک چوبی و آهنی و تبر قیام میکنند و مؤسسه و قصرهای ثروتمندان را از بین میبرند. در قزاقستان اول ماه ینور تظاهرات بر ضد بالاروی قیمت گاز مایع با آشوب و برخورد با نیروهای امنیتی پیچید. در نتیجه ناآرامی ها به گفته مقامات بیشتر از 200 نفر کشته شدند. مقامات در منطقه ختلان 8 شهروند خارجی را به جوابگری کشیدند. این افراد که در شهر و ناحیه‌های ختلان کار و زندگی می‌کردند برای قانونشکنی در یک سال اخیر جریمه شدند.
дилшод одинаев як масъули раёсати хадамоти муҳоҷирати вилоят ба радиои озодӣ гуфт ки зимни амалиётҳои назоратии онҳо ошкор шудааст ки шаҳрвандони хориҷӣ қоидаи будубошро вайрон карданд. Онҳоро ба маблағи беш аз 10 000 сомонӣ ҷарима намуданд. Дар як соли ахир хадамоти муҳоҷират дар вилоят ба 200 шаҳрванди хориҷӣ барои кор дар қаламрави вилояти Хатлон иҷозатномаи кор додааст ки 170 нафараш шаҳрвандони чин буданд. Дар Хатлон дар 39 корхонаву ширкатҳо 636 шаҳрванди хориҷӣ фаъолият доранд. дар Русия барои кӯдакозорӣ ва сӯистифодаи ҷинсии ноболиғон ҳабси 1 умрӣ пешбинӣ хоҳад шуд. Вакилони Думаи давлатии Русия бо ислоҳи кодекси ҷиноятӣ оид ба таҷовуз ва озори ҷинсӣ ҷазо барои ин ҷиноятро сахттар кардаанд. тибқи қонуни феълӣ ҳабси абад барои онҳое пешбинӣ шудааст ки агар муттаҳам қаблан барои таҷовузи навраси то 14 сола маҳкум шуда бошад. дар тарҳи нави қонун дар баробари кӯдакозор ё педафилҳо ҳамчунин афроде ки нисбати 2 ноболиғ ё бештар аз он ҷинояти шаҳвонӣ содир мекунанд ба муҳлати аз 15 то 20 соли зиндон ва ё ба ҳабси 1 умрӣ маҳкум хоҳанд шуд. қонуни нав дар Русия баъди ҳодисаи куштори 2 духтари 10 сола дар Кисельёвск дар моҳи сентябри соли 2021 таҳия шуд. Виктор Пестерникови 41 сола дар таҷовуз ва куштори наврасон гунаҳкор дониста шуд. Пестерников қаблан ҳам барои озори ҷинсии ноболиғон зиндонӣ шуда буд. баъди куштори боз як духтари 5 сола дар Костром, вакилони Думаи Русия дар фикри ҳарчи зудтари таҳия ва қабули ин қонун шуданд. тибқи тағйироти нав, кӯдакозорон ё педафилҳо дар шароити сахттарин ва дар минтақаҳои шимолу сарди Русия адои ҷазо хоҳанд кард. хадамоти таҳқиқоти федералии Иёлоти Муттаҳида як шаҳрванди Эрону Амрикоро бо иттиҳоми канор задани таҳримоти содирот ба Теҳрон боздошт кардааст. Вазорати адлияи Амрико дар як баёнияи расмӣ гуфт Комбиз Атор Кошонии 44 соларо рӯзи 14 январ дар шаҳри Чикаго пас аз талоши интиқоли таҷҳизот ва мол ба Бонки Миллии Эрон дастгир карданд. амрико фурӯши молу ашё ба муассисаҳои давлатии Эрон аз ҷумла Бонки Миллии ин кишварро манъ кардааст, чун ба гуфтаи мақомоти ин муассисаҳо ба созмонҳои террористӣ кӯмак мекунанд. Вазорати адлияи Амрико гуфтааст ки Комбиз Кошонӣ бо истифода аз ширкатҳояш дар Имороти Муттаҳидаи Арабӣ таҷҳизоти электронӣ ва фанновариҳои дигари ширкатҳои амрикоиро бидуни иҷозаи расмӣ ба Эрон мефурӯхтааст. ҳоло ӯ ба содироти ғайриқонунии мол ба Эрон муттаҳам мешавад ва дар сурати собит шудани иттиҳом мумкин аст барои 20 сол зиндонӣ ва $1 миллион ҷарима шавад. маркази мероси хаттии Тоҷикистон хабар додааст ки як нусхаи китоби шоҳнома аз қарни 15-ро чанде пеш аз як бойгонии хусусӣ дарёфт кардааст. Рӯзномаи давлатии ҷумҳурият аз номи Шодиҷони Рамазон, котиби илмии марказ, навиштааст ки нусхаи қадимаи шоҳнома то ин замон дар бойгонии шахси фарде ба номи Ҷаббор Қурбонов нигаҳдорӣ шудааст. Ба гуфтаи ӯ, нусхаи мазкур аз 133 варақ ва 14 миниатюраи ранга иборат аст ки арзиши бебаҳои таърихӣ ва ҳунарӣ дорад. Шодиҷони Рамазон гуфтааст, дар миниатюраҳо саҳнаҳои набард, лаҳзаи шикори шоҳон, шикори шер, ҷангҳои танбатан, дарбори шоҳон ва акси кушта шудани Суҳроб бо дасти Рустам тасвир шудааст. нусхаи мазкур дар муқоиса бо нусхаҳои дигари хаттии шоҳнома дар Тоҷикистон аз лиҳози таърихи қадимтар будааст. шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсӣ яке аз ҳамосаҳои қадимаи мардуми форсу тоҷик аст. додгоҳи ноҳияи Катевскии Москав Шугаи Болатукаев шаҳрванди Доғистонро барои таҳдиди рӯзҳо ва муноқиша дар автобус ба муҳлати 2 моҳ равонаи зиндон кард. бино ба иттилои маркази матбуотии додгоҳ, марди доғистонӣ ба барангехтани кинаву адоват гунаҳкор дониста мешавад. ба ӯ то 6 соли зиндон таҳдид мекунад. ин боздошт дар пайи нашри наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ сурат гирифт ки дар он марди ғайрирӯз дар дохили автобус бо нафаре баҳс ва бо хашм суҳбат мекунад. ӯ дар ин навор ронандаи нақлиётро миллатгаро хонда мегӯяд, бо рӯзҳо бояд ҳамин тавр рафтор кард. ба иттилои саҳифаи Падём дар Телеграм, муноқиша дар пайи он сар задааст ки ронанда дархости Болатукаевро рад карда автобусро то расидан ба истгоҳ манъ накардааст.
چون معمول در این لحظه برنامه درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان خواهیم گفت که در یک روز اخیر بی تغییر است. امروز 19 ینور بانک ملی یک دلار را 11 سومانی و 30 درم تعیین کرده است. یک یورو 12 سومانی و 88 درم مقرر شده است. قرب روبل روسی در چند روز اخیر نسبتاً پایین رفته 1000 روبل روسی به 147 سومانی و 50 درم برابر شده است. بینندگان عزیز، با عرض سپاس به یک شما که تا این ثانیه ها برنامه را تماشا کردید. اگر شاهد حادثه شدید و یا نواری دارید لطفاً برای ما فرستید. شما را فردا در همین وقت منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.